Swing ada di Malang pagi jam 6 di Malang aja. Ya, lagi nyewa motor. Tumpak sewu ada di tumpak sewu. Touch my skin and left your mark. You know all the words to say. Held the strings tied to my heart, pulled and pushed away. Ya, tumpak sewu. Expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, she flies. Kita bakalan lihat nih di belakang sini ada apa.
So Sekarang kita udah ada di Jatinegara, jadi kita pulang. Thank you yang udah nonton, juga yang udah bisa. Thank you banget teman-teman. Gimana part kedua nih? Part kedua. Asik kan? Ada di Tumpak Sewu. Keren ya. Mudah-mudahan keren. Semoga yang nonton juga terhibur ya. Semoga yang nonton bisa kesana juga. Tumpak Sewu. Keren banget. Cep kayak melehoy. Kayak udahan aja kali ya. Panas sih, panas. Kalau panas banget udah berapa kali ngetek nih sebenarnya nih. Soalnya kita belum ucap salam tadi ya. Bilang lagi akhirnya. Yuk, itu thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di Like, comment, subscribe. Di ujungnya ada merah-merahnya subscribe. Di sini nih. Biar bisa nonton. Oh, jangan lupa nonton yang sebelumnya nih part 1. Part 1 juga. Yang OTW dari Jakarta ke Malang. Juga ada buang waktu aja nonton ini. Thank you so much. Thank you. Semoga kita bisa bikin kayak gini lagi yang lebih keren lagi ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Baiknya buat biar lebih keren kita salam dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.